Bantaksngi gilong kami hapok lama jong ke Joint Action Committee Against the Shillong Roadway Project and for the protection of the Loom Shillong Catchment. Kawan ye kendu ban pan jingarap now Chief Executive Member ke Kasih Autonomous Council ba Winston Tony Lengdo bantu klal maldo halo ke jing pen klaim ye giding halum Shillong nak benda ban penia ya ke roadway ha ulum Shillong. Kini kilong kami kila ong ba ulum Shillong udai ba besa ya ke Shillong bat ladapan klaim ya gideng kan satel kong baik hak wegesgi bat kila kentu ya gipat ba kilong kami ban aji kesan lang halo kan ikaman kiarai lu ban persya jul lada dai hak no kan rukam lu iya kan project ya kini kilong kami lasanan lang du ba h ban sudo nong lang usdan yang Green Tech Foundation kila dawa baga ke HDC kedai bandam INOC ya ke company ban sinaro we ha ulum Shillong kani kejak kadai jong ginang song sinong ki prado ba sinong hapo kalaban area ki lakam lo ba ginang song sinong kim don jing tip halo ke jing pen sngeu pai ba lani ke public hearing halo ke teki project bat lada ketenat tourism bat karet laban double pelun ki adep ban pelong kidai ban pen ipai ba ya girai ki ba mi bat menu la pelong ya public hearing kila pendem juru ya ke jing kren kentho menteri sokal bari mu ba polong do belabu jingkli balai kimi ban persya menta hendai balai bakim persya ndu ka mensua ka daw ka bangi wani kendo ya UCM minta ka sing kalong ba in budin halor ka topik ka bangi ngiyeng hakini kisi ki baladet kilayo I bangi lalek chakati ka jaka hakaba kila pen kalam ya gitu kidin te hadin ka topat nila pelong ki jingelang bat ki jinge sulok bat ka pelong yang iban wani kendo ya UCM hakani ka singi ban budin ken ka issue ka step ka bangin le nang nisakman naman ka jingkali ka babudi ka ong yang iba balay si balay Islam balay ngiyang katapua u I Papua Linggo iong ba ka iong I question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki baro kini kapasusi kalong ba ngiru ngimtip ya kini ki banjang te ya ka rupe project ngimtip ba kanlong kumni kadai hadin bangiyo I ya ka jingpen kalam ya kidin hadin bangiyo I ba kini kidin kila sedang bandut sedang nado nang nina try bat menta kelas sedang poi siten de hadin kata bangisan nginsa kendet penril nginsa skotu ya ka jing penjulor mariang bat kumno kan kata ini bat kani koi ka jing keling apa ban bu kelai ya ki haba piu I balai pi pat pi mieng kan ngi tengi yen kin menta ngi yen ngi kren la sha la shisni andala sniu kamariang anda ki kunjungi ki bansawan kin ong balai ki kmi jungi ki manshwa jungi ki bi ki sha ban penjulo ni ulum manga bat ka kunhun jungi ngim num dan jing sosi naman nilayen bat nila kren kabas ngosi kan salong yakitu ki bas kapjar kin kipa habangi la yen mentaru hakajaka bakin ya support yang hindai ki bocin keli pen banak macuni kajin keli kalau babali ma piru pimiang lam haba pi piu I bagi kelam ki dia mangingi miu I ma pi de ban yang sama pi ken in support ya pi hindai ka jin minggo kalau ba ndalayen mangi menta bangi I de kate kamariang ni I de umum sulong ngim persya development ni kwa ba ka region ni kan kiyo ka jala chuni kan kiyo hindai mundai da ka bapen sliyo ya upai umum sulong uba besa ya pasar sulong barok ko kata kawai nga kadbat ikinong song sinong ya pasar sulong ban skobha ban yami lang ban ini keren ban ini yang ban yada ya umum sulong ubalong unong yada jang pasar sulong kani kawai bat nakalian ka UCM ru insa pensyai so I president jami ka ila ong hani daka baburam mo ya MDC jungi ibarki shilai namar ba mai lami khamat mo mencem slam ba idan gajing saukia ikini kita long umba mudi namar ba mai ru ilalik lingba ki media mo nilai I ba ilalik ban ai ka petition shaka government hinrei ka government kala shis ngap jar but kala shuja la shuja di takadaw long ngi kemungkinan song shnong ro long ngi song si la kapelingo ro yang ni mo takadaw long ba kapelong ini ro bengin mi shakmat
dia gawe rumah na ingin ya ka jikali jeng i ba dia ni haban ya kata ya MLA pada buram jengi ngin pat kendo ande ngila syupha lang ikan ka shiti shi mengila pentip shi dia ka syong hai ka rai ka syong hai ikwa ban support ya kini kita long umbam umdi ya ka syong hai kalian ke jengi abang lawan ikan do ya isi ya tiga ya tu ini yang baila ada pihak ke enforcement dia kementar pat ida ong bang idang hapan up itu buat dia nak lang hi ke jengi baik ke district council pin select ya ke badan kam dia apa yang mak tak tahu dia dah kabai ding hello jong kata ka jikil ni ibu pi ong kata dia nak kalian ke jong ka district council hi ka CM ila ai assurance ni kum ki member jong ka jai hi bro ko i ong ba ya ai ka ba i di ban le ka bakat kum ka kendon jong ka district council ya ai ka ba i di ban le in saya senang le kata ban ya ka ba mentahi ka sulong be assurance ka jong i ka long bet ba ila adap ya ka ban ha ban survey ya kata jaka harigat di enforcement ki jong i ba ya ka report ro ni smooth ba kalong ka i ka ba kami ha platform kata ka jing ai jing ken ka jong ka government kan di kita di na kalian ka jong ni smoothon ka jing termen ba ni smooth i ro ba le si na kalian ka jong ni si em ri ai ka jing lang ba ni ka ja kan di ba ni da termen ni ba kan ni ka jing persya ka jong ni kamdi ba ni persya ya ka development kalong ka jing persya ka ba ni kwa ban pendu ya ka ai ka ba ulong shwa man shwa jumi ulari ula sumar bro shkatu ni ba kham tam e ru ni da kwa ban penne u ulong shulong mar bali u de ulur uba ki kendai tali ki ki bala ai bam di ni nak kadang ni tip yaw ti ulong shulong ulum ki kendai di kendai utong ti kan ni ka kalong ka ba na kan ni jumi ha tan ni ka benta ka ni yang scam bet ba dalong tak palong jia kat bajaru lara ka government ka kwa bane persyak na kabenta ka ni garuk wi ni kilong kami ni kin hai ni yang persyak la ka yap la da de yang ni bang yap ni la da ni de ban emru henry ngin man sing hapan ki wat ka boru bangin persyak ba ya ka government ba kanum dalai ru kan hapan saya ban kan urlong ya ketika project hantai dia sih kan ni khang ni undai bangi persyak project ni bagi persyak development ke project ke development kelak banuan hak jaka ke babiang bahkan nung kta ya kemariang bahkan nung kta ya ka lawai ke jong kodiksi